اللہ تعالیٰ حمزہ توحید کی حمزہ تک تلاوت حمزہ سے پورا یا رب العالمین جو بتا دے تلاوت تو بات سے ہے وہ صاحب بندے حضرت سے کوئی اللہ تعالیٰ و تو فرمائے کہ حمزہ تلاوت حمزہ سے پوش اللہ ہمارا تلاوت بڑھ دے قدرے دو قولار تلاوت کا اللہ تعالیٰ و نبی اجلس یا حمزہ حمزہ کینا فلا سے تلاوت انی احب اہل القرآن لماذا قرآن وارا رسول رحمت دی فلا سے تلاوت دے شروع سورت یاسین شروع کو تنزیل العزیز الرحیم بجرور سے حمدہ سے تنزیل العزیز تنزیل المرفوع اللہ تفور بہاں حمزہ داس مویا داس مویا تنزیل العزیز الرحیم لوح محفوظ کے ماں تنزیل لکھے جبریل لما تنزیلا ورکڑے دی لما حبیب دے تنزیلا دے فر واپس او بیا تنزیلا عزیز الرحیم یہ انسان سر اللہ تعالیٰ خبری کی او ورطا فرمائی جماعت تلاوت کا تا بادشاہ تنوی وزیر زمان تنوی تا یو بہترین عالم تدین الوی مقام اور الوی عزت سکی کہ اللہ فاتح تا قرآن امام نافی رحمہ اللہ تدین قرآن اشنا حالت نافی مدنی رحمہ اللہ سرے مدنی منوری تلرشی جنت البقی مقبری تلرشی او مقبری تو وردن لشی تاوے کے طول ازواج متوحرات راتی دی نبی رسان پہ میاری لیکن جتی پر اناشی نمستی دری خبر لگی یو نبی رسان دزوی قبر ابراہیم سے دی پر یو خوب کردوئے یو عالم راتوئی ویزتا سر ناسمہ دیکھ یو ورگوٹ علک رہے یو ورگوٹ علک رہے وسرگ بیلو ناغا تاغلا لاس در کرو چلا چی در کرو بیادر تبیتی دا کبھی مدتارا پخبر لاس پخبری کیا تاو دے واجو نوچی کہا کہ کبھی نہ اچھاؤں نتاؤ تا بیوی کی بچو دیر ماں چوادی بیمار ماں اب ماں کو اگا بندہ تو ورکوٹی دے ہوتا پخبرن میلے کبھی نہ رو دل بے نتاؤ تا بیوی کی بچو تا سو کی لیتا کہا کہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم دینا نبی رسام سے ابراہیم نبی رسام سے ماں نبی جدا کبھی مال اخبر قرار را کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں نبی کی وجودہ کبھی موسیٰ اور اگر اخبر اخبر کیا اب ایسوٹینا رچی کہا بھی تا کئی بھی جس میں نبی اسلام بچے رجاء تو قسمت ہوئی یا فوراً ہو رہی تھی اگر تو فوراً ہو رہی تھی کہ بچو تامات مخبور نبی نبی اسلام سے ایمات واضح مخبر بیا ناس کو لور خبر رال بیا واپس نو کہ سڑے دا ازواج متوحرات تقیم پر راشی تری قبر یو دا نبی اسلام تری قبر دی ابراہیم سے او بل امام مالک رحمت اللہ علیہ او دریم قبر دی امام نافی کہ علماء برا اقلل ماں بوتا تور قبر بیا اقول او دغه نماورو مانے ظلم علماء بوی پلار تاک رکم دے نماورو چیزیں متخنائی
ما تبي ما تقولوا قال حسن جان وليس مرادي لا قوته وتري ولد ما تعواد بدور اخوان الدرب ما أوروجوا ده بس البجان بيجي ما ده أقول بيجي مركبه لما تيجي تقول لما هو راس كذا قبرنا توقي لو بطول مقبرة شو قالوا لنا और निशान बिहिरा तो पूरा चिता प्लान के लम्हा होता है ता माता लो संचार मोर्चा बेबे निदान को और तो बात है ده इमाम नाफिर रहमुल्लाह बची तिलावत कौल अकले बखुशबू ताला का बटूल खुशबू हुआ लुचावत भी कि हजरत दात को खुशबू लगे पीलो कोई भी ना लगो बता तो बात की ना वो तिलावत शुरू अगर पता बिना अखिल दी वजह से ना कितने तिलावत शुरू की तबेला टूर खुशबू ऐसी अगर वो तभी के मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पूरी हो माँ तेरे फरमाया कि नाफे माले तिलावत माँ ते या रसूल अल्लाह ने बता दो कितने तिलावत माँ ते नाफे तिलावत का जमात तिलावत शुरू को मेरे शाम नाज जमात तिलावत बस को दायरा पास मेरे शाम माँ तो फरमाया कि नाफी माँ कर रही थी जो निजी शुमा माँ तभी बच्चों को लगा माँ को लगा मेरे शाम नमाज पढ़ने की त्रिवारी चुकाई ताशी Berarti bisa. Bila akhir lepas dari masa. Jadi kalau tilawat pun belum amedan lagi. Jika Nabi Rasul nama pahuri itu bukan, kembali guru tawem. Kita amal masa Nabi Rasul. Nama kham mana lepas maafun. Jika maafam musyabil. أنت الخلق مات نبي الإسلام ينتني دروازة كناس تدرم ما له حضرت ناس ما تروح لمين تدرس ما خيم زلهم بذلك كلا ثم ما تقول واضح ربي واضح ما لا يدرك الذي تقول بيزا لا ينقل بهذا ما حلال بدل علم يعرف شيء بيا بدل دا ټول قرآن برکات دي الله پاک دې موږ استاد قرآن سره محبت پیدا کړي قرآن ناشنا کتاب